Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasalitaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ha, ay nabartek ka manan, Johnny Apaw. Ala, sumrekan. Ay unay kan aya, narabyan ka manin. Kakay! Di mo riingen ti babaunen, ta nakaturugan. Kakay! Ayan, Sir Junay! Mabitlaan! Darasan! Tay katamti sapatos ko! Ay unay kan aya, tapat ti sapatos mo, di mo kabaalan nga ikatan, Apaw. Adda babaw na lula! Angat serbina masisuluan no di na ramidan ti trabaho na! Ikatatong ti sapatos mo, sir! Darasan! Uwan, sir! Kakay! Kakay! Mabisina kaon! Ayan ti kanak! Mabitlaan, Sir Junay! Darasan mo ta! Nakabaybayag ka! Makapasuron ka mo ta babaw na! Mabitan, sir! Johnny, Apo, anyaman ti pagungong tamon aya. Dayta babaw na! Nagginag nga gungunay! Makapasuron! Mabisina ko na yun! Ay dakkel kan Johnny. Saan kan nga ubing amasapul ayawat amin akasapulam. Ingka agao ti kanam, taada aramiden ni kakay. Ay sana mabalin lula! Anyat serbi ti babaw ng tayo ngay! No di nakpagserbyan! Dakkel kan, Apo. Kabaalamon ti agao iti kanam. Saan amasapul ayawat amin at araon mo. Adda nga rod ti babaw ng lula! Adto yan ti kanam, Sir Junay. Pasensyakan adda ngamin inaramid ko itay. No kasta matla di mo mainto narandag iti trabaho. Sukatan ka na babaw na ibagak ka na mamakan pa ba? Ha? Ay, sana, Sir Junay. Masik ako makanyak. Kasapulak ti trabaho, sir. Nanaipang. Pangasiyo ta sandak nga ikatan. Wen, di ka madanagan. Tasyak ti makisarita kada sir ken mamaw. Nagrabaw met arason ti pangikatan ti apo kuking ka. Agyaman nagtamaawatan dak nana. Narigat namin ti sumrek iti trabaho. Wen, maawatan ka. Di ka madanagan. Saan da ka abasta ikaten? Siyak ti makaamuking ka. Anya? Diyo kaya tamay katibabaw nan, mama? Saan, iho? Nasingpat mat ni kakaya. Nasingpit! Ngam nagginad mo't nga rin nga gungunay, mama! Di mo ngamin pagsasarunwan ti iparamid mo kan kwa na. Jack kaya ti kinaginad na, mama? Basta di mo papanawan, takasimat, Johnny. No kasta nga rod, mangalak iti may sapay ababaw nan, mama. Anya? Tapno dua ti babaw nan dito'y balay, mama. Kat inalukoy mo kumati anak ta. Ta ituloy na ti panagadal na, garda. Ay, kanayon ko mat nga ibagaday takan ko, ana. Nga masadot ka noon nga agiskwela. Anya? Ay. Oray siya. Tunggal awagak kat bagbagaak. Kasta ti isungbat na kanya. Kakaiso ng anak ta ni Junie. Ay, kasano nga ta maalukoy ta nga agiskwela di anak ta. Saan ta maumamang bagbagaken kwa na, garda? Iso amasapo lakanayunan ta ti mangawag iti anak ta. Malo, tinagan ko. Kakay matinagan ko, malo. Nabayag kan ababaonan ditoy? Upat atawanan, malo. Kasta ka di? Kumusta mat dagiti amo tangay, kakay? Nasingpad damat la ka di? Nasingput ti bakit. Ni Nana Ipang. Ni Sir Johnny tanda supsuplado na. Kan grabe ti kinasadot na. Mayawat amin akasapulan na. Anya? Adday di abron dagiti dadakkel na. Agmaymay sa nga anak ni Sir Junay, malo.
Ah, kasta gayam. Ala, umay ka. Tagtrabahutan, malo. Apa namanin, apo. Maburing ak dito'y balay, Lola. Mapanak iti ayan dagiti babarkadak. Agiskwela ka ngamin Tapno saan ka maburyong, apo. Makarangrang kayo, Lola. Basta agsaw kayo. Dahita ti bagbagayo. Ibagak lang arutan na jak kayat tag-eskwela. Jak kayat. May mayat patlaeng no makaadal ka. Saan na masapol? Tado ti kwarta da mamakan pa pa, Lola. Binulan ngagpawid na ko naman. Kat left and right ti babaw nandito balay. Anya pa na ti sapulag ngay. Agbiagak nga oray sana nga giskwela, Lola. May mayat matlaeng no ada-adal mo. Agiskwela ka kiti. Makauma day tangay bagbagayo. Sige, mapanakon. Ngamnay, di ka manin agbartek, aapok. Mabartek ka manin nga agmaneho. Di kay madanagan, Lola. Kabailak na tatag maniho, nga oray na bartekak. Expert kaya po kayo. Sige, inakon, Lola. Kakay, barbaro man ang kotse ni Sir Johnny Wan, kasta ni Sir Junay. Agsusukat dagiti lugan na. Wan nga rod, numaumaan na tilugan na, ilako na tinalaka. Santo gumatang manan iti sa bali. Kasta talaga ti aramid na, malaw. Sa bagay, bak nang damat kit di Wan, Barayoboy at talaga ni Sir Junay. Madlaw nga spoiled kada mamakan papanan niya. Wan nga raw, agmay-may sa ngamin nga anak. Amin akayat na, maipaay. Apaan na ada mamakan papana no di da itad ti kayat na. Spoiled talaga, kakay. Wan nga raw, malo. Garda, maditerik nak. Kasla maulawak. Kun nasakit titil-til ko. Ay katag tumarkan iti agas mo. Nalipatak nga rod tinagtumar iti dua nga aldaw. Anya, sige, aginanaka. Aglangan ka pa'y laang iti trabahong ita, Hilario. Sige, ag-enjoy tayo, kakadwa. Siyak, titaya. Ado ti kwarta. Sino mo da ito'y adisturbo ay? Hello? Judy, awanan ni Papa. Anyat kayat yu asawan. Natayan ni Papa. Naatake. Anya? Aniya ti flano ita, tata itawo nanti asawa, anak ko. Ay, saan ako nagsubli siya abroad, nanang. Katoon agnegosyo ka lang dito. Awampay ganas kong agtrabaho. Pampanunutag pa'y laang tinapasama kiti asawa. Di ka uni agpampanuno. Taamangan no maapiktaran ti salon at mo. Kalaat nga minti papatay ti asawak, nanang. Di ka uni agpampanuno. Tapno saan ka nga ma-stress. Kasano tayo nga rodan? No saan kayo nga gabrod, mama? Agnegosyo ta, anak ko. Tulungan nak nga agnegosyo. Anya? Ay, saan ko alin niya dayta, mama? Aniya, Da kayo lata na? Saan abali ka da kayo? Tanairom kayo agtrabaho? Siyak ngay. awanan ni Papa ang iho. Agiskwela ka, tapno di kanto agrikat. Agrigat? Apay, ipalubos yung arod nga agrigat ak nga anak yo? Ado ti kwarta yo, mama? Ado ti orlong yo? Mapukaw ti kwarta, anak ko. Ngam ti adal kat saan. Uray agadalak. No sa anak tumot lang maawat iti trabaho. Awan serbina. Iso asaanan dahi tayo eskwela, mama? Kumusta nga ti panag-check up mo, anak ko? Ay na,
Ado tinaduktalan da sakit ko na anak. Aniya? Isubot la saan nga gimimbag tiwiyak ko. Taado ba't kaya mantikim pa ta sakit kanyak. Kat agpaagas ka anak ko. Masapul ang maoperaak. Tada nakita na abukol iti tiyan ko. Aniya? Sana na matuloy ti plano ka pa nagnegosyo. Una ambay nga asikaswan ti salon at mo, anak ko. Kwartayo man, mama. Awan kwartak, anak ko. Inggatang ko iti agas ko. Anya mutan. Agas yung ti papapanan ti kwarta. Pasensya kan anak ko. Adumat namin ti marikrik na ak. Kanakapsutak. Anak, agsingsingput ka kuman. Tabakot ako. Awanan na di lolang. Abangan no iti mabit. Batayak matan. Awanin ti kwarta. Kasano da ito yun ngay? Ilakok nga ron tilugan ko. Anya, Mabagtitak na awan may gamak a kwarta, mama. No apay mo't ngamin nagsakit kayo Naabak iti sugal ti naglakwak iti lugan ko. Sir Juni, nasaya at tadakan. Oy, si kababaw nin. Pautangan naman iti kwartam. Amok nga duturnong mo. Sir, ni mamam, intaray ni kaka iti ospital. Apay, Marigatan nga agangas, ken naulaw. mama, apay ang pinanawan nakmutan. Asino pa itan ti kadkaduag? Kasanuag pa'y itan, mama! Umakar tayo ti pagnadan. Tainla ko kunto'y balay. ha? Pag naadan tayo ngayon, sir? Agabang tayo. Sayang to'y balayo ano inlakom gayaman, sir. Kapilitan na. Tapno adda igatang ko iti kanan tayo. Ket tapno adda pang swildok kada kayo. Ha? Ala, rugyan yung taging paki. Kasabalin taking kukwa dito'y balay. Sir Johnny, agsweldo ako man. Uray siya, Sir Juni. Agsweldo ako man. Tatalo a bulan na di mo inted ti sweldo me. Pasensya kayon awan na talaga ti kwartak. Naibusen ti naglakwak iti balay mi. Naibusen ti ornong ko. Kasano nga rodan ngay, sir? Agpakada akon ta sumapulak iti sa bali at trabaho. Uray siya, Sir Juni. Anya? Panawan dakon? Kasapulan mi mga minti kwarta, sir. Iso a pasensyakan Wen, sir, ora itad mo to ti sweldo mi inton adan kwartam. Kasano day tagay, baraw? Manunabula na di ka nagbayad iti abang mau. Awan pa'y ngamin na talaga, Tata Aldo. Ay, agpinasinsya talaga, baraw. Ngam pumanaw ka nga rudan. Taday, adaw ti maalak nga agabang dita. Ha? Lading ita, baraw ka? Ngam sumapol ka laga, hindi sa balya pag nadam. Taday, di ka mo't makabayad ang iti abang mau. Pasensyakan. Adto'y ti bayad ko. Manong. Sige, sir. Dito'y ti probinsya dalulak. Sapay ko tamasyan dagiti ikit ken ulitag ko kanyak. Ket umanugot da makipagnaedak kadakwada. Ano Sam, ti trabaho dito'y probinsya. Tatalaga narigat. Narigat dagtalon, barok. Uwanante.
ikarigatak, tinapatag, at dapag naudak. Sapay saan ka nairwam itirigat kaanakan. Narigat ti bihag ditoy. Makipurdiya ka tapno ada kwartam. Uwan ante, ikarigatak. Masapul amalpas ko ti parparaspasak. Takababay, inubas sila maparaspasak. Ay, ti bagik iti kastoy ang mapadpadasak ita. Malagip ko na mama, kan papa. Kastamot din ni Lola. Malagip ko. Kanayon nga ibagada kanyak idi. Nga agada lang. Diyos ko, pagkawanan na kuma. Kadawag, ti panarabay mo kanyak. Di na kumabaybayan. Ti babawi, adda ka na yun, iti udi. Ngam na dapay gundaway mo amang ilintag iti nagbindutam, aramidam. Kat ti Diyos ti pagkamangam, kat sigurado adi nakabaybayan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan di sa balimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sa balimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Papanam, Aida, apo. Ijay ili, lolo. Adamapan ko gatangan. Di ka unay agpakpakarabi apo. Tama nga numakasalaw ka iti manglukukin ka iti dalan. Wen, lolo. Mabiitaklaan. O sige, mapana ko na. Apay, di ka malamain. Nagkiting taba daw. Nagpudot, lolo. O sige, mapana ko. Anda akong diti hotel. Madamdamalaan. Umawagan ti foreigner at chatmate ko. Masapul nga tong palak matiti amin nga ipaaramid na kanyak. Tapno paw itan nakakanayon iti kwarta. Sana bale, ta video call laang mat ti pagnanaigan mi. Saan mat nga iti personal? Awan ti mapukaw kanyak. Ay, naimpaglakit ti ang tanapintas ti pamagik. Nga uray nangisitak. Kan nakutungak. Kakasto pamagiti kay kaya ti foreigner. May mayatan ti kasto a trabaho. Ngam ti inak ag sales lady dita. Agtupi sa kwan. Taos tonto no umawag ti foreigner at chatmate ko. Oh, ipadas yung man dayta sapatos, lolo. Ha? Nangalaam iti daytoy. Ginatang ko Nag-shopping ak. Iso nga ingatangan kayong mutan iti bado kan sapatos yo. Nangalaam manen iti kwartam ngay. Apay ayasang kadamag yo. Basta agsasaro ti agsang putagrasya kanyak. Naamo ti grasya kanyak, lolo. Oh, dayta, bado kan sapatos. Agyaman akapok. Nagadumot dagita na ginatgatang mo. Wala. Nginginaan na bag dagitoy. Sa dino nga iti naggapwan ti kunam agrasya, apok. Basta grasya Agpenpensyonak, lolo. Pensyonada ak. O sige, tiinak man ipadas dagiti ginatgatang ko. Pensyonada. Ay, nagubingan pa'y laang. Agpinpinsyan. Lukluk ko naksamanan day nga apo ko. Nagbarad ka, kabagays. Gumatang kayo iti karnet baboy. Sagmamanungay ti may sa akilaw, kabagays. Nalakalaan no si ka, takabagis ka nga road. Sige, mga alak iti may sa akilaw. Lolo, 5 kilo tigatangan nyo, ref tayo. Ha? Awan mo trip tayo, apaw. Gumatangak na madamdama. Ang dama tigatang ko.
Ha? Alan, 5 kilo tigatangan nyo. Oh, at tigatang yo. Sige, tarumwarak tayo nakgumatang itiref. Bye. Ha, adun sa tikwarta ni Aida, ka ba, guys? Wen nga raw. Kanayon nga do ti karga ti walit na. Pangalalaan na nga iti kwarta na. Katawan sa mo't trabaho na. Kunana mo ta pensyonada ka na ka ba, guys? Pensyonada, iday. Ay, Jack amo Di namot kayat nga ibaga. Arkilaan ka man, Makoy. Kitwa na, Aida, kasinsin. Mano ti arkilam? Nalakalaan, takasinsin ka kat nga raw. At the discount mo. Ay, isa na. Singiram tay talaga apresyom. Adamat pagbayad ko. Ha? Yagda no madamdama ti ginatang ko, Aref. Sagto 25,000 na di, Aref. Ha? Ay, kitdakkel nga raw arit dayta, Aida. Wana, sana bale, tado mati kargami. Tapon wakto iti ikan, kas kadakar karne. Kan ice cream, kan prut-prutas, nga agkakangina. Ha? Nay, nangabakan sa iti sugala, insan. Anya sugal nga ipagbagamat, Makoy. Sana ka man nugalan niya, nga uri kas-kasan, no? Wen ang awan sa mo't trabaho. Ada, iti online ti pagtrab-trabahwak, Makoy. Anya nga online nga, insan. Basta online. Di mo day jay. O sige, pakiuray mo taginatang ko, Aref, ha? Tainakman pa ag-take out iti kanan mi kinilolok. Tapno saan kami ngagluto. Iti kang inaan na restaurant ti pag-take out tak. Dagiti agkakaimas amakmakan ka nagkakangina ti gatangak. O sige. Nay, nakaskas da. Kilat sa tibabak nang dayta kasinsin ko Magic ti panagbak nang na. Tawan mo't trabaho na. Apa nga, maduti kwarta na. O, adto ti arkilatilugan mo, Makoy. Kantay, komboy mo anang yun nagditabalay iti ref. Ay na, saanin ta kumboy. Ay na, alam kit din. Ibal lang kumutla na ito no, di maawatan. Ha? Eh, apa nga ibulang mo ngay kasinsin? Kwarta dayta, ibulang mo kidain. Bariyak laan na kita. Kunak nga ron na dalusak di wallet ko no madamdama. Teka kami na bariya. Ibalang ko. Anya? Apa nga Yag mo, no, di mo kaya? Iso nga ron nga alaam tanyaman nga itid ko. Nalaka mabirukan ti kwarta, insan. Adyaman na nga ro din sana. Arkilain naktumanay, nintun sumaraw na. Wan, teksan kanto. Sige. Mapana nga ro dahil, insan. O sige. Ap, Ay, piman mo't na ita kasinsin ko. Agmalmalam, kan pasaray marabyan pa yung agpaspasada. Ngam, manulat mapasadaan na. Angam siya, may sala video call mi ti foreigner at chatmate ko. Ribo-ribo adagusan. manang kayo ti balot. Ni, ay, Balot. may samot na itang agbabalot. Balot, yun na. Kaasi amagmag na, amang isur-sur-sur iti nakabasket abalot na. Nga manumatlat mapaglakwan na ngay. Awan na, bariyak lang ti sweldo na kita. Imay itay dito'y balay ni Elisa Agayam Mau. Aida, Ni, anya ti may na imbaga, lolo? damagan na kumakanaw no kayat mo ti agsubli di nagtrabaho mi di agroserya. Kurang ka no ti sales lady da iyay. Ay, anjak pagan ano dagita at trabaho, lolo. Manumatlat sweldo ki jay ngay, agbambanugak laang. Aida, May mayatan ti trabaho kita, lolo. Bariyak laangan ti sweldo ki di ijay. nagadaw ti agdamdamag kanyak no anya ka no ti trabaho. Tagsasaro no ti paggatang mo iti appliances ta. Sapay nagdadakkel nga appliances. Kat nagbasit yung balay ta. Basta ibagayo a pensyonada, Pensyonada itay. Basta iti online ko na yung. Ay, amuyo, lolo. Sana ka basta matagibasit na giti karo ba itan. Taanduhan ti kwarta. Magatang ko ti kay kayat ko. Jay karo ba tayong asawa ti pulis? Di nak mapasikatan itan. Tadamot may pasikat kon. Ha? Ay sos, maday ti kasta nga ipagbagam, apaw. Sana nasaya at ti kasta? Nakalaslas-tog ngamin day dya babae. Gaputa pulis dya asawa na. Kung amatlan asino nakabaknangan dito'y lubong. Ha? Babae ron tumal ang dya asawa na. Ay sos, maday ti kasta kunak kahit apaw. Kagpay sumat.
Nagsin na pasikat iti kanyak. Isuda mo't itan ti pasikatak. Tadan pagkarit ko, lolo. Asino dya intulod mo, Makoy? Apak. Ni kasinsin nga ida, apong. Napanan na ngay, kat malaman. Sumip ngatan. Ag nightlife ka na. Kadwa na nagiti big time magagayom na. Ay, si mabali matan da dya kasinsin mo. Nagsosyal matan nga kaw-kawas. Kanayon pa yan nga ag sunglasses. Nga oray awam matinay. Ay kat pang porma na laang mo't apong. Pati sapatos na. Nagngangato matan ti heels na. Way na apong. Sosyal itan da dya kasinsin ka. Di na pa'y kayatin ti mangan iti turo-turo. Masapul ka nung iti class a restaurant. Kun saan namang mangan iti street foods. Wang nga raw. Kastamot laang ti imbaga ni kabagis ko alulo na. Ay, anyamat na ito apuri na rin. Ti kayat na. Kanayon ti pa nag-video call me. Makaumamot na ito alakay. Uray ko man saan na alakay. Tapno damot serbina. Ay, kapilitan arumwarak man ang tawan mga minsilid ti balay mi kinilolo. Awan lingag ti pagididdaak. Ang sana bale. Takwarta man ang tisukat da ito eh. Replyak. Ibagak ngagdi ko sakpay sa akrumwar. Umawag manan. Hello? Are you ready, honey? Bayin baya. I will prepare first. I will take a bath. And then I will change my clothes. And then I will go out na. Okay, faster, Ida. Okay. Ayan ni Lolom, Aida. Anday di kusina. Umin-inom iti chocolate drink. Nay, imbag man ta kayat nan ti chocolate drink. Di namot kayat sa eday. Kapilaan ti kayat na. Ay, pinilit ko Tamas sosyal akitaan no chocolate inuman na. Anya. Ay, lakwak ko maiti okra kantarong. O sige, gatanga ka amin dagitala ko yun. Ha? Agpaisaw, Aida? Wan, manumatlat bayan day tangay. Mano amin day ta? Talugasot amin, Aida. Naglaka. Bariyak laang day ta. Day ta. Aguray kayo. Manungay matimatmat gadan nyo iti panaglaklako yung itinatnatang lola. Basit laang ta ang angkataglaang mat dagiti lakok. Manungay mat, no daduma, duwaga south, no daduma mat 250, kasjay. Ha? Nagbasit matan? Umdas matan aamay gatang iti para kusina. Napigsaak pa'y mat, kabailak pa'y taglako-lakaw. Ay na, agmalmalang agisursur-sur kayo, kastalaang timatgadan nyo. Idinto ta siyak, may sala video call, ribu-ribu adagusan. Video call nga. Video call ay iti online na trabaho. Nagnamay? Ay, nag-asat ka tandaan ka iti kasta at trabaho. Saan ka nga gariga atakas ka na kamay kan may kasinsin mo Makoy? Wana? Mauy uyawak idiga po iti kinangisit ko. Ngam pagkwartaan mat gayam dayto kinangisit ko. Taiso ti kayat dagiti foreigner. Foreigner? Ako nga min, pasiga foreigner dagiti kliyente kiti online, lola. O sige, isupot yung amin ng tanatang iyo, tagatanga ka amin dagitan. Mimi, napanan ni tatang mo. Ha? Napan nagpasada, Auntie Aida? Ni lolam ngay, ayan na. Nakaturog, Auntie. Oh my God, anda pa pananta. Ha? Sa dino, Auntie? Ijay ili. Inta mga iti restaurant. Kalpasan na, ikang kanto iti kwartam. Ha? Agpaiso, Auntie? Wan, ang manutawan may tayan? 12 ko na, Auntie. Bumalbalas ang kaatalagan amim O sige, agrubot ka nga rudan. Ha? Anya da ito ayan ta, Auntie? Ay, kwa, hotel da ito Agpalabas ta iti oras dito Agrelax ta. Auntie? May mayat dito apanganan ta. Madmadi iti restaurant. Tado tinababangsit at tattao ijay. Ala, mangan kanwan, agbusog ka. Kanam amin dagiti in take out ta. Wan, Auntie?
Sige, mangan ka laang wan, tas ang batak bi iti awag ko. Wan, auntie? Hello, honey? Hello, honey. Are you ready? By and by, Mimi is still eating. May I see Mimi, honey? Yes, wait, honey, Mimi, aghelo ka kina Uncle Maapurinar. Ha? Sino dayta? Basta aghelo ka. Hello? Oh, you're so beautiful, darling. Sino te awagan na iti darling, auntie? Sika, ekspresyon nanday ta darling kas kadahani. Iso nga umisem kalatan. Ala, isem. Oh, come on. Finish eating. Ala, agawaam ka nun timangan, Mimi. Napanan ni Mimi, Lula. Diyak ka mo, apok. Kung nakanoing kuyog mo nagpasada, Saan, Lula? Pinanawak mo dito'y balay itay. ambagan nun na kay Karuba. Una yun day nga ubing. Nagbulakbol manay. Alan anya pa'y lang teraramidam, Mimi. Ikatamon ti kawas mo. Manjak, auntie. Ikatam ko nang, may sa. Manjak, auntie. Diyak kaya takit kita anak na itapurinan. Ikan na kay ti adu akwartam. Magtungpal kay ti kayat na. Daytoy, makitam di ti akwarta. Nagpuskol. Auntie. Make it fast. Alan, tagurura yung ti foreigner. Auntie, umis mo akman nga rudbit. Sige, agawaan. Agsubli ka dagos ha. Uwan, auntie. Tulungan na ko ba? Hoy, Mimi! Agsubli ka ditoy! Mimi! Naggapgap po, Mimi. Ni Auntie Aida, tatang. Ni Auntie Aida. Apay ni Antim nga Aida. Anyat na pasamak yung kuha na. Awanagam, insarak na kita may sa hotel. Kat ade pa paramid na kanya kajak kayat. Ha? Anyat ti kayat mo asawan, Mimi? Insan makoy, pangasim ka di di na kidarom. Lading itag insan. Ngam nasakit tinakam ko itinaramid mo iti anak ko. Kaanakampay mo't nga ron. Ngam may turod mo gayam nga ibugaw. Pagkawanan nakasinsin, saan na maulit na yung chay? Lading itag insan. Ngam nakaikudang ako. Mismo akaanakam. Ngam may turod mo nga isagmak. Tapno makaliksab ka lang itidakkel akwarta. Insan. Di mo iraman ti anak ko iti kinarugit ti pagsapulam. Kasinsin, ikan kay ti kwartam. Mano ti kayat mo, basta sanda kay darom insan. Kwartam lang na ita. Kwarta ang naggapo iti narugit a pagsapulan. Anya dagito'y anaisend kanyak. Siyak mateda dito a video. Kat, hindi madama ti video call me iti chatmate ko dahito ya. Awanan ba hindi dyan lalaki? In-record na gayam dagi dyan. Kat, naiwarasan. Kapakapain ako na. Anya ngayon tirupa kay parang ko kadagit tao. Tsak kabalanan da ito eh. When, iso, nasaysayap no, katalaklangan tibiyag ko. Tsak kabala na sangon dagit ang problema. Aida! Aida po! Aida! Anya teraramid mo na po! Kibusak tibiyag ko na. Awanan ti rupak nga isarang ko kadagit tao. Kana, indarom na ko ni Insan Makoy. Diyak kaya ti mabalod lolo. Iso akas tilangan ti aramida. Ay, saan? Sana nasaya ati kastangan aramida ba po? Nagbasol ka lang aruday. Nayo naman ang tibasol mo. Dakas, tibangkat talit ibulod mo abiyag. Basol, iti namarswa ti kasta. Diyak kabalan na ito lolo. Ilambang daka. Ilambang daka. Mabuta. Aida! Aja ti papaspasamak kan. Abong!
amin nga rami daadda supapak na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan, apakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Ayan ti belt bag ko, garay. Ha? Papa naman na naya karabiin, Jerry? Ayan ti belt bag ko, kunak. Aday dyan sila da? Hingkalaay. Tani, maladaw ako niti papanak. Darasam. Wen, mabit lang. Isunan anak ko. Gusto, hindi ka nagsangiton. Garay. Abay, sumanangit tapo ka. Nabarang arod tatang. Kung pagtumaramon Ay na, anyang iti pa tumar ko kawang agas na dito'y balay. Awan pa ni Jerry, Awan manan ha? Sigurado saan manan nga agawid day chay. Napananaya. Napan man siguro na itayan ti babae na. Anya, ay una yun tayo di atao. Duwan ti anak yaw. Di pala nagbalew. Talaga siguro ngayon lasag ng tikas diyang ugali na. Namintak la babayro. Makapasuran tikas to'y. Anak kaw. Apay ngamin ay babayro di putot yaw. Binaybayan yun sa ngamin nga grurutap tinobya na edi barupay lang. Kanayon mo't apagbagaan mi ide iti day din anang yaw. Awan mo't dengdenggen na. Wano? Babayro kayo mat edi kaw bubingan yaw. Kat kayo titimawidan na. Nay, saan mo't abalasang kaw? Manipod nagdanda kami iti anak yo. Pasiga problema tim papay na kanyak. Awan pakibiyangan na kadagiti putot na. Makapasuron. Ay na, aburido akon. Numuna katagbara ti anak me. Makapadana ka talaga. Sumangpetak tula ka day. Sige, bye. Oh, anyat ko na siya asawam, Cherry. Agurigor ka no di anak me. Siakter ngerengen na. Pitawan nga rod kwarta. Ay sus, amang hando niya ti mapasama kita anak yo. Diyak kaya ti makonsensya. Ipan yun ija ospital ta anak yo, honey. Awan man nga rod kwarta, honey. Mabit lang ha. Atoy, umdas mat siguro tay taabos-busan iyo. Ha? Ni, kababainan ken ka, honey. Alakit din. Itulob na kami nga rod di ospital, honey. Anya, amang ano niya taramidan ti asawam no makita nak. Saan? Siyak ti makam mo. Saan na basta makarami diti saan na sayada jay. Tamakaraman kanyak. O sige, awagam nga rin ti asawam tadagasan ta idan. Inakpagandaran ng tilugan. Ayan ni Bibi. Aday Jesiled, nakaturugan. Nabara ka di pa'y? Katuwa na, tawang mo tinumar na. Ketrubwata mo na, tay pantan di hospital. Kat, tilugan ti babaeng ti pagluganan tayo ama pa ni hospital. Kitanya ko ma. Urayam nga dadaka sa mapasama kiti anak ta. Mangkita ka iti sa bala pagluganan tayo. Alaki din, nagadungam mom. Di ka kitagyaman ta, dalibre pagluganan tayo. Darasam! Tangay nagatang amin nga agas ti anak ta. Di nakmat siguro ring-ringanan. Ipatumar mo dagiti agas na. Tapno aging bagadagos. Kat, di mo ko na narumwar ka manan. Kito na. Tani, agur-uray ni Marisa iya kotse. Awanan ka talaga itibain. Iparupam launa yan ti pananglip-lipot mo kanyak. Awanan ka itibain. Ay, agtal na ka man. No saan nagapo ka ni Marisa? Na ipacheck up tangarot ka anak ta? Alaman? Kun... Dahito bay. Inted na dahito agastusin nyo. Alamon, no di ka sumanaw. Kwartam lang data. Tsak pagan ano tinagkapoy ti babaim. Anya? Alam kay Dane. Agindidi ka pa ilaan. Idisok nito yan. Sige, mapanakon. Sana nag-awid ni Jire, di rabi garay.
Saan ata si Muro ti babae na? Sa payawan bagasay na nakaw. Awan lang aron ti permanente at trabaho di anak yun. Agbababae pa ilaang. Awanan ba na talaga day di lalaki? Ay, unay mo day di lalaki. Di lang mabay ni tikas dyan nga laramidin na. Ay, pasensya ka na. Irresponsable di anak ko, anak iasawaam. Alaan yung takwarta nakaparabaw di talamisaan. Ha? Aking kwarta iti day tangay. Intan ni Jerry. Kwarta di babae na. Ibal lang ko kumangam sayang mat. Daytan at igatang tayo iti bagas. Mala. Siyak nga ruda, hindi mapan gumatang dita store, balasang ka. Siya kung tatang tani, agar Ay, arbis. siyakon. Agpayo nga. Siyakon, anak ko. Ina, nalipatak mo din tinagbutas. Nabasagayam ti kalsada. Ay, partakak pa'y timag na. Tamangan no ipigsa na ti tudaw. Nagalis din na padakak. Anay ko. Ti patong ko. Nagsakit unay ay. Anay ko. Tulong. Tulungan da. Anay ka. Nuko naktumat ngamin na siyak timapan gumatang iti bagas. Ngam nagpilit kayo ngamin. Anya nga ita, naigalis kayo lakat nga rudan. Naimbagatada nang yawid kada kayo diti balay. Anay ka. Ay na. Kasyan na kumaapo. Yaksan kabailan. Nagsakit isikat kan bukot ko. Nasakit no agkuti Natangkan tumat ngamin ti ulo yo. Anya nga ita. Ay, pasensya ka. Balasang ka. Kaya't ko lang amin ti makatulong kin ka. Anay ko. Ay katanusan nyo Anya nga'y, awamat kwarta kapang pagas ko kada kayo. Ang ambayan nyo tawagak ni Jerry. Ibagak ti kasasaad yo. Ano? Apay man na ya? Umanawag ka. Ni tatang, naigalis. At dan samot na apektaran at ulangnan. Ay, marigatan mo tinamag na. Agawid ka ngamin ataw, may mukitaan. Yak masangaw. Tani, ada papanan may. Napatpatag ta babaeng ngam tiamam. Sinalpag ka. Ket no agawid ak. Magasa nga ron. Apay mangagasa kaya. Ingkay pa doktor atan eh, jak masango. Kan, awan kwarta ka pang paagas ko kan kuana. Sapi agag-agas pa ilati anak ta. Jak nga rod mo't masangaw. Apay nga minana igalis saya. Maban ko magumatang iti bagas iti store. Ngam na igalis matun. Apay nga mingay sa timbong mo. Sika ko mga mina na. Nagpilit nga rod. Basol ko aya. Agawid kakit din. Into nagdawayak. Tanay, at dapay papanan may. Sige, bye. Garet, balasang ko. Iganak man iti danom. Garet. Mabit lang! Pasensya ka, balasang ko Oh, uminom kayon. Anya pa'y timasapol yu talakon. Ibagayon tani, at dararamidak. Ay, awanan, garet. Dahito lang danom. Imbes adya anak yu kumati mga sikaso kada kayo. Ngamawan mat. Tao, ukupan na ngamin di babae na. Awanan ba hindi dya lalaki? May stress ka mang pampanunot kan kuana. Agsakit ti ulok. At natun ti oras na iti babae na. Insukat na kami ni Tinay Japakat. Ay, unyara. Yak kanunungan, tikas dyan nga aramid, ti anak ko, balasang ka. Magpagaan yung mat ngamin ano kasi nga gawin. Nadinak mo't ng dangar nga asawa na. Ung tanak mo nga raw, nubagbaga. Bugkawan na, balasang ko. Wana tarinwam yung amin. Naturturay ngam da kayo, kat da kayo ti amana. Garet. O sige, tanay, ato pa daramidag.
Anyamat ang digas ti ablag. May stress ak di balay. Awan may gatang itimakan. Awan aminan. Jerry, honey, adda ka di pa'y busbusan da iti balayo? Awan nga raw din, honey. Atiks da agarit. Agawid ka tayong kaikan ida iti kwartada. Kaasi damat. Okay lang ka, honey? Wen, kaasi mo't dagiti anak mo. Kanjay amam. Adto ti kwarta. Wano saan, inta gumatangan iti masapsapul datay pantan iti balayo. Mga awan kwarta mo, honey. Adda, naala kong ti pensyon ko, kan pinawitan dagdag iti anak ko iti abroad. Ha? Ay, kasta ka di. Sige nga ron, honey. Sika, timakam mo. Karikatak bahar tito bakter bareng kabangilakon. Aday ko. Nasakit mat. Ay, ulit mananti agwilaw. Inayadak lang. Ay, masapol na tulungak ti bagig. Nakababailay ni ti manugang ko. Bahala. Halay ko. Natubak lakit nga roday. Anya kayo masan? Anyat kukuhan niyo aya? Halay ko. Pilitag kumatibag na. Takayat ko ti agdigos. Payaya pilitan niyo kat di yung arod ka ba ulangan? Halay ko. Ala, oh my God! Tilang aramitan yung Halay ko. Inayadam ti bangon kanyak. Garet. Masaksakit anak. Nagadulang arod na problema kun may nainayon kayo pailangan. Pasensya ka. Garet. Inton bigatan ti panagdigos yo. Adupay tararamidak. Agluto ak paitila ko kapalaman. No saan ko mga irresponsable sa anak yo? Sa anak ko mamay si stress ita. Sige lang, balasa ko. Haramidam ti trabaho. Panawan nak dito yan. Nakaturo ka ni tatang. Ay, makonsensya ak lakit nga rudan. Iti panangungungat ko kan kuhana no daduma. Pakawanan dak tatang. No pasaray maungtan kayo. Aglalaok nga minti pagparpariko ta. Lay, ada kamu dito silid ko. Garay. Pasensya kayo no nadisturbo ti pan naturog yo. Masyanak lang amin ka na kayo. Pasensya kayo na may ramraman kayo nga ungtak. Gapoy taramid na anak yo. Garay. Bahawatan ka, balasang ko. Damo nga agproblema ka, iti anak ko. Napigsak lako ba? Kastoy mo't nga ro, di kasasaan ko. Pakawanindak ko matatang bungala ang tinakaro apa nag-aburidok ti kinaungat ko no daduma. Maawata, garay. Saan ka akagura? Inyigan kayo ni Tia Bastoyo. Tapnawan ti may bagbagam. Garay. Asino ti kadwam? Ni Marisa. Adeje kotse. Ala, sumrag ka nga rudan, takasaritam ni tatang. Kandag iti anak mo, kailiw dakan. Sige. Tatang! Anak ko! Ayan niyo! Gundawayak ti rumwar. Mapanak itayan ti babae na, takasaritak. Madam! Lukatam ko madaytoy. Madam!
Apay, anya ti bagam? Ma'am, agpakpakasyak. Mabambanlog ako na yan, madam. Pangasim, sinamon ti asawa, tap nagsublin ka na kami. Min ano na kinasaritak ti asawa, ngam di nagpulos danggan. Parang sikat ti makaawat kanyak. Dua ti anak mi. Kasapulan mi ti presensya ti asawak, madam. Iswa, please. Agparinto magak, madam. Maasi ka kumakada kami nga ina. Uray saan kami ang nagkasariti asawak. Andando ang anak mi. Saan kami labang kapag kasatawan kwarta nga aramatan mi. Agturugan dito ni Jerry. At ti kwarta. Gatangam ti masapsapol na dita anak mo. Tumakdar ka ditan. Okay, bye anak ko. Agyaman ako, nay. Anyat imbaga di anak mo, Marisa. Jerry, asikaswag ka nun ti papeles ko taalaan da ki abroad. Anya? Panawan nak? Kasta ka di? Jak mabalin apaayon ta anak ko. Tao awirag ta apo ko ki abroad. Kaan anak na ngamin, kat kasapulan nak ta anak ko. Ha? Ladingitak, Jerry. Nasaysaya at nusubyamon ti pamilyam. Takasapulan da kadagiti anak mo. Kastamatan iti amakan asawam. Kasapulan nakmat ti anak ko iti abroad. Kat kasapulan da kamat dagiti anak mo. Marisa, di na kumamot bigla na. Ngam kasto ti rumbang aramidan ta, Jerry. Sana nasaya at tar aramidan ta. Imay kami, Garet, tada napatag nga ibagamikan ka. Madam? Ala, Jerry, itad mo ti sing-sing kan kuhana. Garet, asawak, will you marry me? Agpaiso ka di daytoy amang mangag ko. When, Garet, pakawanan na kumay ti ado ang nagbasbasolak. Will you marry me? Wen, Jerry. Hanggang kasano nga rod ang makapagkasarta kat awan mat kwartata. Siyak ti makaamoy ti pagkasaryo. Asikasupon yun ti panagkasaryo. Tadak iti pagpuunan nyo. Tapnon na pangrugyan nyo. Agyaman ako, nay. Madam. Awanan yaman na. Kat pakawanan nakmat. Pagapukan niyak. Napukaw mo ti asawa mi ti sumagmamano akan ito. Kaya't kayo at tulungan. Tapno masulin itak tinagbasulak kada kayo. Pakawanan dak kuma. Wen, madam, napakawan kan. Amin tayo, at dakarbangan na nga agbaliw. Nulakit dita si pupuso ka. Katsulnitam tinagkurangam, babaan ti panagsingsingpet mo. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasalitaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao.
Magtan kayo man iti uray basit la atulong kakabsat. Palimos. At do'y titulong ko kada kayo, Nana. Ha? Nana Pasita? Da kayo kadidayta? Ako, saan? Saan? Di yuling dantiro pa yun, Nana. Uray nakaabumot kayo, mailasin kayo. Ako, pangaasip, balasang ko. Hindi mo ibagbagakan ni Jenny. Di pa nagpalpalimos ko. Ala, apay ngagpalpalimos kayo. Ay, awan pangalaak iti kanak. Tapi napanaw nak ni Jenny, iti balay na. Balasang ko. Anya, apay ngay. Ako gayam. Ay, siya gayam tipi manaw. Uwan, siya tipi manaw, balasang ko. Ay sus, malamiisan kayo ditoy. Umay kayo, taitulod kayo, iti balayo. Ay, saan? Basta umay kayo. Tsak kaya't tikas ta makit-kitak kada kayo. Umay kayon. Ay, umtanak ti anak ko. Saan? Siyak ti makaam mo, Nana. Pudno ka di a pinapanaw mo ni nanang mo diti balayo? Masurunak namin. Ti amok, di na paypayson ti pumanaw. Ngam pimanaw mat ngagpayson. Pangaasim, maasi ka iti inam. Baketen, ay wanam kit di. Ay, No anyaman day ta sakit tinakamukin kwa na. Lipata mon. Pakawan mo ni nanang mo. No anyaman tinagbasulan na ken ka. Inamlat ta ni Nana Pasita. Apay, no awan ti inam na itao kang rod. sige, mabalin mo ti pumanaw, Jenny. Takasaritak ni nanang ko. Sige nga rod, ulitak. Di mo baybayan ni Nana Pasita tabaketen. Pangaasim Mangibabain kayo? Nagkunaamapan kayo kundi palimos. Anyalat ibagati tao kanya kunyay. Ay, pasensya kan anak ko. Paawa effect kayo kiti Kundi palimos kayo. Tapno maasi lagi ti tattao kada kayo. Tapno agparang nakakaasi kayo. Tatsyak manon ti dakes. Ane, awan mat ti madi nga intensyon ko, anak ko. Nakapsutak mat nga rudan. Kanadarik-rik na sa anak ang makatrabaho. Isong agpalimusak ka. Tapno adda pangalaak iti kanak. Mangibabain kayo kiti Anak ko. Aputin nyo man tangiwag yun, aguyin kayo. Wan anak ko. Kan ikatin nyo ta nagburang at chinelas yo. Yung kay agugas. Wan anak ko. Belong, Apay, Ma'am Jenny. manipod ita. Saan kanya aglaba? Agluto kan agdalos dito'y balay. Ha? Bay ama ni nanang timang trabaho kadagita. Ha? Bakit ni nanang mo, ma'am? Kasi mate, siyaklatan. Saan nga rudan? Tilatan pa nagmanehom ti into narambelong. Ngam maksayan mat ti sweldom, ta syempre maksayan ti trabahom. Anya? Ni nanang ti mga ramid kadagiti daduma at trabahom. Tapno ada serbin na nga agnaad dito'y balay ko. Ma'am Jenny. O anya, naawatan ti imbagak? Uwin, ma'am. Nagbangsit matan dito'y silid yo? May salarabi inaturog kayo dito'y. Ngam nagbangsit matan ti silid. Anak ko. Bumangon kayo dita, tayong kay Agdigos. Ay, malaminak. Kan matitibagbagi. Nagbangsit kayo nga rod. Basta yung kay Agdigos. Diyak makaanos iti kasta nga pay udyo. Naimbag kada kayo at naimyong kayo iti angot yo. Malaminak, anak ko. Nagangdod kayo nga rod. Ala, yung kay Agidadang iti pagdigos yo. Ala, bumangon kayo ditan. Darasin nyo. Naglamin. Ala, agsagam ka na impag. Uray mamitluin no, mamindimang agsagam kayo. Tapno maikat yang dudyo. Wan, anak ko. Ala, darasin nyo. Katne, adda pa'y papanak. Wan, mabiitan. Sige, agbuyat kayo pa'y. Malamin akon. Alakit din. Nan,
Tasyak man natin mangbuyat kada kayo. Dahil pa sa paam ti mangsukong kanyak inton malum abelong. Uwan, ma'am. Aramidem di paramid ko kung kay di garahe Bayam aninanang ti agluto kas kada agdalos iti balay. Naawatam? Uwan, ma'am. Nawatak. Ala, mapankan. Nana, apa yan? Anyat mapaspasamak ka na kayo. Nabarak, maulawak, kan malaminag. Anya? Ay, ala. Apa yan nga, nana? Maulawak, tulungan ako Barok. Anya nga taramidak. Itaray kayo lang ni ospital, nana. Tadyak mit amon, anya ti patumar ko kada kayo. Hello, Belong. Apeng imawag ka? Oras ti trabaho mo, mauawag ka? Kwa, Ma'am Jenny. Ni nanang mo. Intaray ko dito yung ospital. Anya? Apay? Agkurigor, ma'am. Aggurigur laang? In-hospital mo adagusan? Kwa, makapadanag mo't ngamin tilangana itay, ma'am. Maulaw. Nabara kan nakapsot. Naglaing kamatan? Kunamad lang si kanti boss, Belong. Ha? Kat, anyat ko na ti doktor ngay, makonfine? Saan, ma'am? Iyawit ko mo't lang ano. At ay narisita da nga agas na. Tangay si katin ng ipan dita ospital, si kangarot ti magbayad iti agas na. Ha? Agpakalaing ka nga, gatangam dag iti agas na, ngam kwartam ti aramatam, Belong. Kat, kumusta ti Riknam? Medyo mayat matbasitan sa anak kon anabara. Ingkarigatak ti nagluto. Mangankan, anak ko. Itatabakat ka nakapsut kan? Saka kundi singpet kanyak? Kunamatlan asino ka akasingpetan ita? Di ka man naging sisingpet? Ipakitam ti pudno nga ugalim nanang. Anak ko. Di sigud a kinauyong mo. Ipakitam ita. Kabilin nakman ita? Tadakkelakon? Ha? Ala, tong panak nanang! Di ka agsangit! Artista anak pa'y ti kunam. Ngam idi ubinga? Siyak ti kanayon apasangitom? Kanayon nakakabilon? Kandi nakpay pakanan numaminsan. Tatilala ko si... Suston. Gusto ko man, anak ko. Nagbabawya akong dagita nga inararamid ko iti. Pakawanan na ko, ma. Patpatkan ka unay, anak ko. Patpatgan? Jakpat sinday tang ibagbagam? Tasipod adan puot ko. Jak narik-narit ang pamatag. Awan sirbem nga ina. Jak pulos narik nati pamatag ti inaakaskin ka. Pasig akabil kan ungat, impalak ang mukanyak nga anak mo. Anak ko. Naragpat ko ti arapaap ko. Gapumat lang ti bukod ko a sakripisyo. Awan apulos ti naitulong mo. Isu nga awan ti rumbang asubadaking kananang. Ti rumbang nga isubad ko kin ka. Kagura, saan apamatag? Jenny. Nana Pasita, okay kayo kadilaan? Wen, Barok. Grabe mo ni Ma'am Jenny. Kanayon na kayo abugkawan. Masyanak kada kayo, nana. Okay laeng. Maawatak ti anak ko. Sana nasaya at tikas diyang aramiden na kada kayo, nana. Inana kayo. Bugbugkawan na kayo. Kaskay mo't laubingan na bugbugkawan na. Ay, aw-awatak latan ta anak ko, ta ipatpatag ko, Belong. Nuadala ko masabalya pag naidan nyo, nana. Panawan nyo ni Ma'am Jenny. Takaasi kayo lang iti din, nana. Kasla awan ser-serbiyo dito'y balay na. Kasla saan nga ina ti pangibilbilangan na kada kayo. Ay, ala, bye-bye amlaan, Barok. Basol ko no apay akas jay ta anak ko. Ha? Anyat kayat yu asawan,
Nana. Ado ti basol ko. Iso akas taon ay agura na kanyak. Ado ti nagkurangakan kwa na, Barok. Sa anak nga mina nagbalinan na saya at nga ina. Banag apag babawya kiti kastaunay. Iso nga, ano saklatan no anyaman ti isubad ti anak ko kanyak. Nakasagana ak, amang ikarok iti nagbasulak iti anak ko. Kumusta ni nanang mo ngay, Jenny? Asje lata agin sisingpet lata. Kunamlan asino akatanukan, itatabakutan. Jenny, saan kumakas na ti panagsasaom iti inam? Bakutan ni nanang mo. Nagbaliwan da jay. Agin sisingpet kit di Awan ngamin kamangan nan. Iso nga agin sisingpet, tapno tulungak. Asino pa'y kumati kamangan na, no saan asika? Awan utang ko naimbag anakam kinkwana. Tabi na ibay anak iti sidong day di lolak. Naimbag nga rin taad day di lolak. Idi kasapulak awan. Itatadakkelakon sa kundi pakita kanya. Jenny, di ka kumagi mula iti sakit tinakam iti inam. Lipata mon tinapalabas. Si kamot laang ti marigatan, no imimpanam ti sakit tinakam mo iti inam. Nagbalbaliwan ni nanang mo. Ikam kuma iti gundaway ng agbalbaliw. Kaya't naasulnitan ti ado ang nagkurangan na ken ka. Ay, jak amo. Jak amo ti ibagak, Jonah. Basta ita, nasakit tinakam ko. Intimplaan ka iti gatas mo, anak ko. Adtoy, No, idi ubingak ko mga inaramid mo ti kasta. Ay, pakawanan na ka din, anak ko. Amok nga ado tinagkurangakan ka. Iso apakawanan na kuma. No, idi ubingak. No, bumangunak. Kat di kay makita. Agsangita. No, agsakitak idi. Da kayo ti sapulok. Ngamayan nyo. At da kayo iti ayan dagiti barkada yo. Anak ko. No, dumawatak iti igatang ko iti kanak. Udot kantong paadagos ti ipalakam mo kanyak. Anyat klase mo ina. Anak ko. Gaputawan gaway ko. Taubingak kat nga ron. Laklakaam ti mangkabil kanyak. Ngamuray na uyong kay di kanyak. Sinapsapol kalata. Anak. Sinangsangitak tikawan mo iti denak. Pinigat niya agsangitak. Pagawanan na kumanak ko. Ipatpatag kauna. Ngamuray nukas na. Nagsalo ka ga. Nagtrabaho ak. Ngauray minor di edada. Anak ko. Inan anusak tinagbalin ang babaunan. Tapno makaurnungak lang ti tagadal ko. Kat nagunod ko ti arapaap ko. Kapumatlay ti bunga ti lingkot ko. Anak ko. Iso adidak no siguro mapabasol. No apay akas tinitratok kata kayo ita. Makaabmo kayo no makaanos kayo. Wino saan? Oh, di ka ba yung nakasukat, Belong? Agbiyahe ta ita. Ta dumarayak iti kasartigayom ko. Adayo ka diti papanantayo, ma'am? May sa oras lang ang ti biyahe? Kaslama di nga minteriknak, ma'am Jenny. Nasakit ti ulo, kan titel-tel ko. Jak maawatan teriknak, ma'am. Ay, sapay namnamaan dati ipapan ko ijay. Ala, itulod nak lang aro doon. Uri agawid kan tumatla adagos. Sanak tuman sukunan no agawid ak. Sige nga rod, ma'am. Mabitlaan. Nagbuntog ka matanyag maneho. Aldawan. Kwa, ma'am. Itaypay nga nga ulawak. Kan pasalog to'y dalan. Iswa masapol nga inayadag. Maulawak, ma'am. May gumpartan pelong at preno ka. Hindi, anak. Anak, matayaksan.
Friend, kumusta tiriknam? Matayaksan. Ay, saan anak ko? Naispalkan iti pagkad. Isaan ikaagsa o iti kasta anak ko. Juan Jenny, agyaman tayo iti Diyos. Ta naispal ka iti panakadisgrasya yu iti driver mo. Ni Belong, kumusta? Ay, naispal matan iti pagkad. Iso na laeng, ta saan unay ang makasao. Adagayam high blood na, kat naigiddan sa kano iti panakaatake na. Anya, basol ko. Pinilit ko nga agmaneho. Nga uray imbaga na maditirik na. Ala, di ka agsang sangit. Taamangan no makapadagas kin ka ti kasta. Agpaimbag kakit di. Apay, adyak maigaraw dagiti sa akak. Ay na, ladingitan mi nga iba ka anak ko. Nga awanan dagiti sa akam. Anya, Kapilitan a pinutid da. Tanaderder ga po iti panakadisgrasya. saan? Saan na po nunay tananang? Saan? Mabisin ka ka din, anak. Yagkunti ka nam ditisilan mo. Kaya't ko timangan ija kusina, nanang. Sige, taiduron ko nga ron ti wheelchair mo, Juan. Mapantay di kusina. Agyamanak, nanang. Itatanalpas kan anangan. Agtumarkan iti agas mo, Juan. Un, nanang. Antoy, tumarumon. Ita, siyak matag tumar, anak ko. Ha? Anya tatumtumarin nyo? Apay nga agtumtumar kayo iti agas? Saan nga agas daytoy? Bitamina. Pagpapig sa bitamina. Tapno napigsa akanayon ang mga sikasukan ka, anak ko. Ha? Kanayon ko nga ikararag iti Diyos nga umatidog kumapay ti biyag ko. Tapno maasikaso ka iti napaot. Agyamanak, nanang. Agyamanak taada kayo. Pakawanin da kuma, nanang. Ay nahagyaman ak anak ko. Agyaman ak, tay narakop nakmanan. Ay, patpatkan ka unay, anak ko. Pakawanin dak no nagimulak iti sakit tinakam kada kayo. Ipatpatag kayo unay. Ikarig, sulnitak ti ado ang nagkuragakan ka, anak ko. Katkidawan ta iti Diyos nga ikanakpay iti atindong abiyag. Tapno masikaso ka na imbag. Agyamanak, nanang. Agyaman akmat, anak ko. Awan tinasaya at ngitdan ti sakit tinakam. No adda makabasol kan ka, pakawanam ket di ka agimula iti gura iti kaunggam. Tapno awan to, ti pagbabawyam. Bueno, papagayam, di taan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao.